Pamirsa kewentenan penumpang mudik lebaran warsani mangkin inggian sane rauh utawi medal saking Pelabuhan Benoa. Ketar kayang tedun yening saihang sareng warsani lintang. Ketar ke wilangan penumpang warsani mangkin kantos langkungan petang talian diri utawi tedun roras persen saking warsani lintang. General Manager Benoa Agung Mataram Ngwadarang, penedunan wilangan penumpang inucap, silit tunggil nyani sangkaning kapal duen PT Pelni, sane kejadwalang melabuh nanging kauningin ngelaksanayang docking utawi perbaikan kapal. Ya diastun wilangan penumpang warsani mangkin ketar ketedun, pai ketandane masti kayang samian ayahan majang pemudik saya gengayahin, tios nabdabin turmaning meperkanti sarang internal perusahaan. Paiketandane rajak memperkanti sarang stakeholder sekali OP otoritas pelabuhan, miwah perusahaan pelayaran. Dane taler masti kayang terminal penumpang riung widangan ipun sampun sayage ngayahin arus mudik lebaran warsani mangkin. Sadurungnyane arus mudik lebaran ngelintangin jalur laut dados silih tunggil pemargi favorit para pemudik ring Indonesia. Pelindo cabang Pelabuhan Benoa taler nureksain kauningin sawetara limang talian diri penumpang sane mudik ring warse kali-tali tigang likurne lintang. Citamaya Bali Pos Nguningayang.